Rekao bi da radi. Odnosno da je to ti lijeva strana. Samo me zadržiš za ruku. Aha. Jer me tak se čuvaš, znaš. Dobro, sad me bacaš pa nije problema, ali zadržiš me za ruku. Još jedan, može? Može. Povučiš, ajmo, ekipaš. Tako, to napravi, povuci tom rukom i napravi taj pokret tekući. Znači, nazad, samo me zagitaš preko sebe, samo napraviš taj pokret. Još jedan. Malo smo ovdje. Ajmo, povak. Nabio sam petim. Dobro je bilo. Malo za nijansu moraš jače izvući rukom. Odlučiti u tom smislu, samo da povučiš tom rukom prema naprijed. Ostalo sve. Vidiš da ide sad. Jesi zadovoljan? Jesam. Ja jesam isto. Dobro se to napravili. Dobar dan, nismo danas puno. Malo se jesmo progivali.